Kule incwadini yakaJohane wesine incwadini yakaJohane 8 sifunde indima yaka-11 ifundeka ngalendlela wayesethi akakho Nkosi wathi ke uJehova kuye nami angikulahli hamba ungabe usona. Bobaba lelizwi ngilithula lapha kini lelizwi leli lakhulunywa nguJesu Kristu ngenkathi abaFarisi nababhali bathole owesifazane owayephinga. uJesu wayengahluleli, uJesu wayebusisa. Uthe nxa bamlethile uJesu wathi uJesu iliso lesixubekiso wathi ngibona uma nithi aninasono othi akanasono makamphose ngethe. Bathandekayo Nkosini yethu uJesu Kristu, sinjena nathi sinazo izono esizenzayo lapho singabona khona. Nakiso lesi sixuku ebesilapho, lesi sixuku lesi besinezono ebesizenza, kodwa izono zazo zazifihlekile. Uthi uJesu kusona ngibona uthi akanasono akamphose ngethe. Uthi nxa uJesu eseqedile ukukhuluma nowesifazane uthi wesifazane angikuhluleli, hamba ungasona. uJesu umandisela insuku zakhe uthi empilweni yakhe lokhu esephila alungise izindlela zakhe la onekhona. Nakithina kulothuku lanamhlanje kubaba nali ithuba lithi iBhayibheli lithi masihambeni singobhi kulento esiqalile ye-revival. Into enhle kakhulu, singabheki imali kuphela kodwa naye simkhumbule osidaleyo. Ilento esiyenzayo masihambeni nayo, singayoni, siqhubeke siyibambe, siqhubekele phambili. Bathandekayo Nkosini yethu uJesu Kristu, nathi sinjena sinazo izono. Lesixuku lesi sahlakazeka ngenxa yani bezibuza ngaphakathi kwabo ngenhliziyo omunye nomunye ukuthi ngabe mina yini into embi engiyenzayo na. Uthe nxa sewayihlolile enhliziyweni zabo sahlakazeka isixuku, akekho wakhuluma komunye wathi manje ngiyahamba, kodwa omunye nomunye wabamba indlela ezengayo. Yingani na? Yingoba nabo lapho phakathi kwabo bekukhona ababulali, kukhona abaphingayo, kukhona amasela. Kwangathi uNkulunkulu anganika usabo baba. Amen.
ha re kena ka hara tulo ntate modimo o ile ka legacy le ntate mona o tsamaya godima scripture sena sa legacy ka gobane Josefa ile a banela molao ba re motho o senyang a mo tlepise ka mašwa kan e be le legacy ya bona e ba tsamayang ka yona e be le legacy ya bona e ba phelang ka yona go tswa go nna le wena ka jeno lena legacy o e tshwereng o tshwere legacy bjang legacy o tsamayang ka yona o tsamaya ka legacy bjang e be le setlwaedi sa bona ke be le molao o ba ba file mona gore motho a senya ba mo tlepise ka mašwa ke legacy ntho e ba labeso be ba phela ka hara legacy bjang ka di morena Jesu o ba sa tla tlo senya o ba tle a tlo lokisa a tlo tlalesa mo go senyegileng teng ke tsamaya ka legacy bjang bana